Chassis na Ghana Times. And I bind the Ababetu Mountain or the government will suspend COVID-19 testing at Kotoka International Airport. Kwajo upon Kroman and Infuni Daha was a Moka saying a COVID-19 test. I buy chains and $150 in an every day and I 8 minutes there was Obwa. Hey, Nani Achalege Kukuti, I buy nine. Nyaichna wusu fefe unya bepiemu Kotoka say sometime test na yebe yaw $150 ubetua ne yaw test ente sa de ne back to sender na baby awdo wani free buy na wasa so wani acho na senior high schools ni junior high schools o mo bie no form 2 for no wadi hu komo bebribi ene de obokrate wode ho nsema ba na awrawusem bi koso na wotwe bi ye wo panyini bi a minim ne pa hot fm wana na ya accountant ewo ho na ye friend na indoli panyini ewo tosum yenu bo panyini ko kaneshi takradi station ese hotel bi ho no panyini koda ho bo panyini koda ho no mkobie ne dan ya nipa bi akotwitwa no ama boda moja mama Sandra mikase watu na nanu monse do o minim pa unse me na me ho tansa na me ba na me producer sorry mate but no ya accountant ewo ho ache minim na che 11 years ni 11 years or 12 years kwani nipa bonofobia kududwa no am yesi akwachi nipa minu a yesu so munim ho bie na wopanyini ni wuo no e ba enti Ghanaian Times de obokrata e de ho nsem aba na nipa bonefo a yekwachi wo mo framantamu a obeka ye a wo mo si wo mo tu wo afiri wo mayimu wo mo kwato pampim wo mo kwahyehe nooma e ma ST so mo kwato tuatuo e ma ebi mo kra kwahyehe nooma ye chi wo mo no Yes, you be some said the no more yes, I was saying, one more yes, I say, Abato Commissa, mu, na, it did church run by, and yes, you could include near Frima, one more coin near you, dear Frim, and more Mubufuya, or me imagine sending no more chum, a dear Frigana, and a Bocrata, daily guide, what the once a maba. Now a poya mantamu as he jai, now what you poya mantamu, nipa dede wosebo Ghana mampanyi na na dan kwakufu ano ne ne echebi mamu yasi kuntunu hani ani nchira na ekọ no wokoye na wohwe wochimman edwadanka wo mo boye ema ekọ wiase woche hene tena na konwam tutu ne ntema NRC Eastern Region goes gay for nana ene de obokrata a ye friends daily guide what won samaba a chese wunya ubetumi akenkan bia na police ni bia ya che no etu ayato ama no wo man ne de ama ne so fa mo Ghana fo mo man no say was how the bokro no what the bokro no ya che no amen ne de obokrata friends daily guide what won samaba na mame fa palava emfa entoaso na palava and wobisa say is Ghana worth dying for? How ungrateful we've been to DK poison so nim no wo panyini na wo boxing a che say boxing pa dia wo boko nanim e ma Ghana wo ma yedi nkosoro pa na wo panyini ko boxing ene awurade adom sika wonya ye $75,000 and wo panyini ye na adwene so de bi bebo o man na sabre no na Ignatius kutua champon wano ena na etia kunwa kese so 1976 ena Ghana ekọ baase ne yedeka na kana ne yede ne nisika on kapremont manu ade betua ena kutua champon cars ye ntua seska no tinya de a ye betua no ko fan sem bai ma ewiase mansan kra no no ma bebre ho ani timi magana ne ade ho na mpanyufo ko yincha DK poison chen se DK boy ma DK disika ko boa bo mayi ada ne ka bepem na sambra meka se nya de a ye tua de ama no 44 years nie DK poison sika na kam amemu nsem de obokratai wo de aba wo de onsaka wo betumi akenkan bia se enya agrokra 45,000 $45,000 onim se nyame difo wo mhunu ansa wo maka enti se difo ka se nyame aka kire me ana nyame yi a kire me se sei na ba bisi a se timi ginkire mu nyame difo prophet Samuel Abiata wada Messiah Healing Power Faith Church ano o say Ghana dollar ni cedi be pa na there be o say October bosumia yawura mu e de eko emofra
ebe wu pa na menene ntwetwe nkomo wa ba so fo abiata menene ntwetwe nkomo na fe we aya na obisara mame se ebia dollar ni sidi ne ho asem so ebia nyame ayi ho pepia na mebisa no we hu nkwan de a nyame di fe otenka Metonka ba Martin hello no so yeah asumdwen kan odifo enka wo so na waso ni din ni Messiah Healing Power Faith Church won Messiah Healing Power Faith Church wa hin Tufu Praso Central Region waye na wo se den na nyankopon yi na de akyerew e fa ye mai ho sofo ya ate yi de no ye miensa o hwa de di kan ene akwansia kesa e be sia enipa e be hwe won kwa be doso de to so bi me ne yare di eti e wo Ibrahim e ko January ne emumu yare en comme ça to so miensa ene se ya me ne me kasa se bampeni school no bi mo on tyansa na Ghana so papa fa wo ko to dungu fo mo mpaye na e mo san fa se mo obi ku mo fra mo na ba so yare na ba yare ntina mo fa ko school mo wu mo fra wu ba so pa e ti me do na Ghana man na nti ma mpeni ba ya ho school na nsa na so fa papa Ghana fa ko to dungu fo mo mpaye en se awade na me be tie na di for some of no wa mu bi school anya no ebi kura kwa twere wie bi JHS for ma kwa twere wie SS for so kwa twere wie ye hunu hwe ya nte hwe ya omo ma kwa twere wie sa be na omo kwa twere no na bra ko mo kwa twere na enwa na enso na we mu ya de mo bi am better school mo I was we ya de on better we are there is a mobile school mobile school by 3 or 4 a year for a year for the day and every team the Morocco ya amodi ya den amodi ko so mo exams madam mo na go boss money ben na ya ye enti ya ba be wuwo sabri me chere na me me kasa se ya amon sanfo epe emoja to you moto for say as you say you come for no more Baba school ne bebi no yerba fa eso ekuno mo fa pa aye se yare na ba ye no ana ekum sa mo fra no enti dia na bekum mo fra no dia akwanhia ana soso won ba yare edifo dia se no dia de ba koso ya dia de ba koso eni ma ba na begina so eni ma begina so ebetuma yade ebe yakwanhia enya de ba ko yeah, enya de ba ko. Abrebe na Nyankopon yi sa yi kire o. Ya me yi kire me on the 3rd October ya na ye nshebekase wa ha on the 3rd ya. On the 3rd October ya. October ya. O yi kire o den na wa ya fa ho. Ya me yi kire me de empabo bia de bomo man ya me ya Ghana ni e bomo man ya be bia no ye gire mu e ya empabo kase pa ba dia ya me kire ne se na mana o man na ante. O so say den ma man ni nyina ante ya Ghana so for papa ko toje den engu fe mo mpaye ya ya me yi bi kire na se wa mbo do ru na esia ya me bi sa ho asem eno to bo do ru na se ya mbo so ni sinsu a obi aso bo zampa ya me bi for ka ya anti wujidi pass na Nyankopon na yi ma usa yi kire me wo gidi pa se nyame na ma msa yi kire ye nka dia ye di adwe ka na mo de nyame ka ne ka ne ntia me bisa wo se wujidi pass na Nyankopon ne ka yi sa yi kire wo eye me nyina so e wo Deuteronomy chapter 18 verse 20 yeah sofo ma menken kan kire wo na odifo a obema ne ho so aka asembi midimu Nyankopon na kasa yo na odifo a obema ne ho so aka asembi me Nyankopon midimu a menhye no se onka ne de obekasa anyame foforo dimu no odifo kono bewu Awurade asem ni sofo
enti na me bisa wo se wo gidi pass na go pon wakasa ade a kyerɛw menti wo o kasa ansemi no nia me wo gidi nyame no pa de nyame nka da esanse me ye my wiase na sofo me ye pra so nko sofo enti bibia yi bia be tell you say wiase na ate ana o my bu na ate Oye enti esa asofo ka wo ho bom no mo bom paye bom paye Oye sofo mame na wase why so that mame na wase bibia ni ebesa nso akasa bio enti osofo odifo abiata ena mene no atwetwe enkomo no but se free nyame a wabeye Prophet Abiata Samuel Abiata Messiah Healing Power Faith Church yanya kan kure Ose me so me da mati bebre na de yanya kan no ene na ye no kure yo yeah yo me that's why Prophet so me na maswa. Okay. Well, Adom 106.3 FM. Eric Way. Kedwa. Eric Asia du boadi. Ziom. Uni akwa fresh. Asa, na bi Say o mo no pressure na confirm kaka na wada kakra. Akwa fresh. Anti nyame adom. Akwa didi ada. Afro na. Kusa fi no machi sorry na eswate. Se no ma wo ya. Edi o. Esa alarm ne bo pe no ya machi.